Igisirikare cy'u Rwanda RDF ni kimwe mu bisirikare byubakitse muri aka karere. Ntabwo ari ahantu hose wasanga bafite ingabo zubatse nk'uko RDF bimeze. Gusa ibi ntabwo bipfa kwizana. Biva ku myitozo n'andi masomo ahabwa abinjira mu ngabo z'u Rwanda RDF ndetse n'ahabwa baba bazisanzwemo kuko bahora bihugura kugira ngo babe beza kurushaho. Nanone kandi ibi ntibiba bihagije kuko ingabo zikenera ibikoresho byifashishwa mu myitozo ndetse no ku rugamba cyangwa se guhangana no kurwana n'umwanzi igihe byaba ngombwa. Ibi RDF irabifite bihagije. Ikindi gisirikare gikenera kandi cy'ingenzi cyane ni ingengo y'imari, kuko abasirikare baba bagomba guhembwa, ya myitozo ikoreshwamo amafaranga atari make, byagera ku ntwaro n'ibikoresho byo bikaba ibindi bindi. Ibi nabyo u Rwanda rubyitaho cyane. Ushobora kumva ibyo twavuze byose ari ingenzi cyangwa se inkingi za mwamba ku ngabo, ariko nta na kimwe cy'ingenzi kurusha kugira ubuyobozi bwiza bw'ingabo. Kubera iyi mpamvu, Leta y'u Rwanda iba igomba kwita cyane ku bafite ingabo z'u Rwanda mu nshingano cyangwa se ku buyobozi bw'ingabo. Uburyo ubuyobozi bw'ingabo bwubatse, itegeko cyangwa se ibwiriza riva ku mukuru rigana ku muto. Ni ukuvuga ko niba uri umusirikare w'u Rwanda, ukuruta uba ugomba kumwubaha, ariko ntibivuze ko uruta umusuzugura, kuko kimwe mu biranga ingabo z'u Rwanda ari disipurine. Reka ndeke gutinda, ahubwo mbabwire icyo tugiye kuvugaho uyu munsi. Ese ko tubonye ko ubuyobozi bw'ingabo ari nimero ya mbere mu gutuma habaho igisirikare cyiza, ni abahe bayobozi ba RDF? Bakurikirana bate? Ni ubuhe buzima babayemo cyangwa se ni ayahe mateka yabo? Bafite abana se? Niba babafite se ni bangahe? Ni ayahe mashuri bize? Ese ni ibihe bigwi byabo? Ibi byose ndetse n'ibindi nibyo tugiye kugarukaho muri iki cyegeranyo cyacu. Abenshi muri bo bahuriye ku kwitwa abagaba b'ingabo, kuko uretse minisitiri w'ingabo abandi ni abagaba b'ingabo. Mu yandi magambo, reka turebere hamwe abagaba b'ingabo z'u Rwanda RDF. Turahera ku bari hasi dusoreze kuri hejuru y'abandi ariwe umugaba w'ikirenga. Ukurikira akantu ku kandi kugeza iyi nkuru irangiye kugira ngo usobanukirwe kurushaho. Niba ari ubwa mbere unyumvise, kora subscribe ufungure n'inzogera cyangwa se notification bell kugira ngo utazongera gucikwa. Major General Alex Kagame. Njyewe Major General Alex Kagame ndahira u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ntatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Major General Alex Kagame ni umugaba w'ingabo z'u Rwanda z'inkeragutabara. Major General Alex Kagame afite uburambe mu kuyobora ingabo n'imitwe ya gisirikare haba mu bihe by'amahoro no mu bihe by'intambara. Yabaye umuyobozi mukuru w'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique, yayoboye diviziyo ndetse yanayoboye ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bagenwa n'itegeko. Major General Alex Kagame yitabiriye amahugurwa atandukanye ya gisirikare arimo ayo yasoreje muri kaminuza nkuru ya gisirikare y'Ubushinwa no mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Karen muri Kenya. Major General Alex Kagame afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'umutekano yakuye muri kaminuza nkuru ya gisirikare y'Ubushinwa n'impamyabumenyi yakuye mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Karen muri Kenya. Major General Alex Kagame, itangazo rivuga ko yagizwe umugaba mukuru w'inkeragutabara ryasohotse kwa 14 Ukwakira muri 2024. Mbere yo kuba umugaba mukuru w'inkeragutabara, Major General Alex Kagame yari amaze umwaka ayoboye ibikorwa by'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique. Major General Alex Kagame yasimbuye Major General Retired Ambassador Frank Mugambage. Major General Alex Kagame ni umwe mu basirikare bakuru bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu. Yinjiye mu gisirikare mu 1987, bivuze ko afite ubunararibonye bw'imyaka isaga 39. Yayoboye diviziyo nyinshi zitandukanye n'izindi nzego za gisirikare. Zimwe muri zo harimo ko muri Gashyantare 2016 yagizwe umuyobozi w'ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bakuru Republican Guard cyangwa se abajepe nabikomojeho.
Mbere y'uko yoherezwa mu kazi mu ntara ya Cabo Delgado, yayoboye diviziyo ya gatatu mu gisirikare cy'u Rwanda mu burengerazuba bw'igihugu. Gusa mbere yaho yayoboye n'iya kabiri mu majyaruguru ndetse n'iya kane mu majyepfo mu bihe bitandukanye. Yize amashuri atandukanye ya gisirikare yaba imbere mu gihugu no mu mahanga. Hanze y'u Rwanda yize muri Kenya amasomo ajyanye no kuyobora ingabo Military Command Course, ayakomatanya n'asanzwe, aho yakuye impamyabumenyi mu mibanire mpuzamahanga International Relations. Yize no mu Bushinwa, aho bwa mbere yamaze amezi 3 yiga ibijyanye no kuyobora ingabo Command Course. Yasubiyeyo ahamara umwaka yiga muri kaminuza ya gisirikare mu Bushinwa, akura impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters mu masomo y'ubumenyi mu bya gisirikare Military Science. Major General Alex Kagame ni umugabo wubatse ufite umugore n'abana 3. Hari Major General Dr. Ephraim Rurangwa. Yewe Major General Dr. Ephraim Rurangwa ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite n'intatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Major General Dr. Ephraim Rurangwa ni umugaba w'ingabo z'u Rwanda zishinzwe ubuzima. Mbere yo gushyirwa muri uyu mwanya yari umuyobozi mukuru w'ibitaro bya gisirikare. Mu bijyanye n'imiyoborere y'ingabo, Major General Dr. Ephraim Rurangwa yayoboye brigade na diviziyo. Yabaye umuyobozi w'ishami rishinzwe iperereza mu ngabo z'u Rwanda, umuyobozi ushinzwe abakozi Chief J1, umuyobozi ushinzwe ibikoresho bya gisirikare Chief J4, umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro. Mu bijyanye n'amahugurwa ya gisirikare, yabaye umuyobozi wungirije w'ishuri rikuru rya gisirikare Nyakinama, umuyobozi w'ishuri rya gisirikare rya Nasho ndetse n'umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Mu zindi nshingano, yabaye umuyobozi w'urwego rw'ubuvuzi muri Gendarmerie Nationale, umuyobozi mukuru wungirije muri Polisi y'u Rwanda, umugaba wungirije w'ingabo zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Darfur. Major General Dr. Rurangwa afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu buvuzi rusange yakuye muri Kaminuza y'u Burundi, impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'ubumenyi n'imibanire mpuzamahanga yakuye muri Kaminuza ya Nairobi. Yarangije kandi amasomo ya gisirikare mu mashuri makuru ya gisirikare ya Zambia, Afurika y'Epfo na Kenya. Yitabiriye kandi amahugurwa y'igihe gito atandukanye arimo ayongera ubumenyi mu gukusanya, gusesengura no gukoresha amakuru y'ubutasi, ayajyanye n'imicungire y'inzego za gisirikare himakazwa demokarasi n'andi anyuranye. Yanitabiriye amahugurwa, inama mpuzamahanga n'ibiganiro byo ku rwego rw'akarere ahagarariye ingabo z'u Rwanda. Mu zindi nshingano, Major General Dr. Rurangwa ni umuyobozi mukuru w'inama y'ubutegetsi y'isoko rya gisirikare. Yabaye umuyobozi wungirije w'inama y'ubutegetsi y'ikigo cya gisirikare gishinzwe ubwishingizi bw'ubuvuzi, perezida wa komite y'amasoko ya gisirikare, yabaye kandi umwe mu bagize inama y'ubutegetsi ya Zigama CSS. Hari Lieutenant General Jean-Jacques Mupenzi. Lieutenant General Jean-Jacques Mupenzi yavutse mu mwaka w'1968. Ubu ni umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira mu kirere. Mu gihe cy'imyaka irenga 30 amaze mu gisirikare, yabaye umuyobozi w'ibyiciro bitandukanye mu ngabo harimo batayo, brigade na diviziyo, haba mu bihe by'amahoro no mu bihe by'intambara. Yanabaye umuyobozi mukuru w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama ndetse n'umuyobozi wa diviziyo y'ingabo zikoresha imodoka z'intambara Mechanized Division. Lieutenant General Mupenzi yitabiriye ndetse anasoza neza amasomo ya gisirikare mu Rwanda, mu karere no mu mahanga. Yize mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Karen muri Kenya. Yize amasomo ajyanye n'imiyoborere y'ingabo mu mashuri ya gisirikare mu Bwongereza, Nigeria no mu Bushinwa. Lieutenant General Jean-Jacques Mupenzi afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'umutekano n'ubumenyi mu by'imibanire mpuzamahanga yakuye muri King's College London mu Bwongereza no muri kaminuza zo muri Kenya. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu miyoborere. Lieutenant General Jean-Jacques Mupenzi
yabaye umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe i Darfur muri Sudani. Yabaye kandi umuyobozi w'ingabo Sector Commander mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Epfo. Lieutenant General Mupenzi yitabiriye ndetse agira uruhare mu myitozo ya gisirikare yari igamije guha ubushobozi bukwiye ingabo za Afurika ziteguye gutabara ndetse n'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ziteguye gutabara. Yitabiriye kandi inama nyinshi n'ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru, harimo ibyateguwe n'ikigo nyafurika cy'ubushakashatsi cyashinzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yanitabiriye amahugurwa agenerwa abayobozi bakuru mu kubongerera ubumenyi mu bijyanye no kubungabunga amahoro yabereye mu kigo cya International Peace Support Training Center muri Kenya. Mu buzima bwite, Lieutenant General Mupenzi arubatse. Akunda gukora siporo yo kwiruka cyangwa se jogging no gusoma ibitabo bijyanye n'amateka ya gisirikare. Major General Vincent Nyakarundi: ikintu cya mbere nagira ngo mbabwire to division, nagira ngo mbabwire ko uru rugendo iyi route march twakoze ari ikintu gisanzwe mu gisirikare, ariko by'umwihariko twayikoze tugira ngo dutangize inama n'amabwiriza His Excellency Perezida w'u Rwanda akaba na Commander in Chief wa RDF mu nama yatugiriye yahuye n'abasirikare RDF. Major General Vincent Nyakarundi ni umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, Army Chief of Staff ACOS. Mbere yo kujya kuri uyu mwanya, kuva muri 2019 kugeza muri 2023, yarakuriye ubutasi bw'u Rwanda. Yabaye kandi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare military attaché i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe kirenze imyaka 10, ndetse n'umujyanama mu bya gisirikare uhagarariye u Rwanda mu kanama k'umuryango w'abibumbye i New York. Ni umujenerali w'inararibonye mu kuyobora ingabo, mu igenamigambi, mu bubanyi n'amahanga ndetse n'imibanire mu bya gisirikare. Imwe mu myanya yagiye ahabwa harimo kuyobora ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda zagiye mu butumwa bwo kugarura no kubungabunga amahoro muri Sudani AMIS muri 2004. Yabaye kandi umwarimu mu ishuri rikuru rya gisirikare Rwanda Military Academy riherereye i Gako, anaba umwarimu muri German UN Military Observers Training School mu Budage. Major General Vincent Nyakarundi afite masters muri Strategic Studies yakuye muri kaminuza ya US Army War College. Afite kandi masters muri siyansi ya politike, akanagira impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza yakuye muri kaminuza ya Long Island University yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Saha yize gusa, kuko yanarangije muri kaminuza ya Ghana Armed Forces Command and Staff College yigisha ibya gisirikare. Afite kandi impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza mu bijyanye n'imiyoborere Public Administration yakuye muri kaminuza ya Ghana Institute of Management and Public Administration. Major General Vincent Nyakarundi arubatse kandi afite abana 4. Ni umusirikare w'umunyamwuga, cyane cyane iyo bigeze ku mayira akoreshwa mu gisirikare mu kugarura amahoro ndetse no kurinda abasivile mu gihe cy'imidugararo cyangwa se intambara bikoreshwamo intwaro. Azi kuvuga neza Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili n'Ikinyarwanda. General Mubaraka Muganga. General Mubaraka Muganga yavutse mu mwaka w'1967. Yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kuwa 5 Kamena 2023. Mbere yaho yari asanzwe ari umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka. Mu burambe bw'imyaka irenga 30 amaze mu gisirikare, yabaye kandi umuyobozi wa diviziyo ya 4 kuva muri 2008 kugeza muri 2012. Umuyobozi wa diviziyo ya 3 kuva muri 2013 kugeza muri 2015. Umuyobozi wa diviziyo ya mbere kuva muri 2016 kugeza muri 2021, umwanya yafatanyaga no kuba umuyobozi mukuru w'inama y'ubutegetsi y'ihahiro rya gisirikare. General Mubaraka Muganga afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza A0 mu miyoborere Public Administration. Amahugurwa ya gisirikare yakoze arimo amasomo amugira ofisiye yo mu 1988 kugeza mu 1989 yabereye i Jinja muri Uganda. Amasomo y'imiyoborere y'ingabo Command and Staff Course yo muri 2005 yakoreye mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Zambia. Defense and Strategic Studies muri 2012 yayakoreye muri National Defense University of PLH mu Bushinwa. Amasomo ajyanye no kuyobora ingabo hubahirizwa amahame ya demokarasi muri 2006.
yayakoreye mu ishuri ryigisha ibyo kubungabunga amahoro muri Kenya. Amasomo ahabwa abayobozi bakuru ajyanye no kubungabunga amahoro muri 2007 yayakoreye mu ishuri ryigisha ibyo kubungabunga amahoro muri Kenya. Amasomo ajyanye n'imitegurire y'inama mpuzamahanga muri 2007 yabereye muri Kaminuza Nkuru y'Ubushinwa. Amasomo arebana no gushyiraho ingamba zifasha umugabane wa Afurika muri 2008 yabereye muri Nasser High Military Academy High War College Cairo mu Misiri. Amasomo y'imiyoborere no gushyira mu bikorwa ingamba z'igihe kirekire muri 2012 yabereye muri Kaminuza ya Tsinghua mu Bushinwa. Amasomo arebana no gukorana hagati y'ibihugu bya Afurika muri 2016 yabereye mu Misiri. General Mubaraka Muganga kandi yahawe imidari y'ishimwe itandukanye irimo umudari wo kubohora igihugu, umudari wo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, umudari wo gutabarira igihugu hanze yacyo, umudari w'irahira rya perezida, umudari wo kurwana ku rugamba, umudari w'ubuyobozi bw'ingabo, umudari w'umuganda. Honorable Juvenal Marizamunda wese umugaba w'ingabo ariko ni umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru mu ngabo z'u Rwanda. Juvenal Marizamunda yavutse ku ya 2 Ukuboza 1965. Yavukiye mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda. Yinjiye mu gisirikare mu mwaka wa 1986 ndetse yahawe ipeti rya Second Lieutenant mu 1990. Yagiye ahabwa inshingano zitandukanye kuva ku kuyobora platoon kugeza ku rwego rwo kuyobora batayo. Yagiye kandi anahabwa inshingano zimwe twita izo mu biro ku rwego rwa BN kugeza no kuzigira ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda. Yari akuriye urwego rushinzwe ibikorwa byo kubungabunga no kugarura amahoro Peace Support Operations ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda RDF Headquarters. Yavanywe mu ngabo z'u Rwanda yoherezwa muri polisi y'u Rwanda muri 2014 aho yagizwe Deputy Inspector General of Police mu buyobozi bwa polisi y'u Rwanda. Icyo gihe yahise ahabwa ipeti rya Deputy Commissioner General of Police. Mu kwezi kwa 4 2021 yagizwe umuyobozi ushinzwe urwego rw'imfungwa n'abagororwa Commissioner General of Rwanda Correctional Service. Yabaye kuri uyu mwanya kugera ku itariki ya 5 Kamena 2023 mu gihe yahitaga agirwa Minisitiri w'Ingabo. Ku rwego mpuzamahanga yayoboye kampani y'abasirikare barwanira ku butaka Darfur muri Sudani kuva muri Nyakanga 2005 kugeza muri Gashyantare 2006. Yabaye umuyobozi wa J1 ndetse anaba umuyobozi ku cyicaro gikuru cy'akanama gashinzwe kubungabunga no kugarura amahoro i Khartoum muri Sudani kuva mu Ukuboza 2009 kugeza muri Werurwe 2011. Yitabiriye amahugurwa kandi ahabwa amasomo atandukanye mu bihugu byo hanze nk'ayitwa Anti-Narcotics mu Misiri, ayo kubungabunga amahoro muri Kenya no muri Mali. Amasomo ya gisirikare yasoreje kuri Senior Command and Staff Course yaherewe muri Kaminuza yigisha ibya gisirikare muri Ghana Armed Forces Command and Staff College, yahawe kuva muri 2012 kugeza 2013. Afite Bachelor Degree muri Social and Military Sciences. Afite A0 muri Defense and Conflict Studies. Afite Masters mu miyoborere, Governance and Leadership yakuwe muri Ghana Institute of Management and Public Administration. Afite kandi Masters mu mibanire mpuzamahanga na Diplomacy, International Relations and Diplomacy yakuwe muri Kaminuza ya Mount Kenya University. Yashakanye na Serafine Nyirasafari kandi bafitanye abana 4. Umuyobozi uhagarariye abandi ku buyobozi bw'ingabo z'u Rwanda yitwa Umugaba w'ikirenga, Commander in Chief. Uyu nta wundi ni Paul Kagame. Uyu ni ushinzwe kuzamura abasirikare mu ntera kandi n'ibindi byemezo afashe bita bishyirwa mu bikorwa. Akora inshingano nyinshi mu ngabo z'u Rwanda RDF nk'uko namwe mu byumva. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF twamuvuga dutya. Paul Kagame yavutse kwa 23 Kwakira 1957. Ni bucura mu muryango w'abana 6. Ababyeyi be ni Deogracias Rutagambwa wari umunyamuryango w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ndetse na Asteria Rutagambwa wari ufitanye isano ya hafi n'umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosalia Gicanda. Yashakanye na Jeannette Nyiramongi ku itariki ya 10 Kamena mu mwaka wa 1989. Bafitanye abana 4, abahungu 3 n'umukobwa 1. Paul Kagame kugeza ubu afite abuzukuru 2. Bavuka ku buheta bwe bw'umukobwa witwa Ange Kagame washyingiranywe na Bertrand Ndengeyingoma mu mwaka wa 2020. Paul Kagame
yageze mu gihugu cya Uganda mu mwaka w'1962 ahunganye n'umuryango we. Yakuze nk'abandi bana ariko akaba umuhanga cyane aho yize hose, kandi intumbero ye yari yo kuzagarura abanyarwanda bari barahejwe imyaka myinshi mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Mu myaka yo mu 1980 Paul Kagame ari mu basirikare barwanije leta y'igitugu ya Obote wayoboye Uganda, baretsinda bimika Yoweri Kaguta Museveni ku butegetsi. Paul Kagame yahise ahabwa inshingano zikomeye zo kuyobora urwego rw'ubutasi rw'igisirikare cya Uganda hari mu mwaka w'1986. Kagame yaje kuyobora urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda rwatangiye ku mugaragaro ku itariki ya 1 Ukwakira 1990. Mu gihe yari mu buhungiro yagiye agaruka mu Rwanda nko mu myaka y'1977 n'1978 aho yasuraga u Rwanda bucece, yirengagije ko yatabwa muri yombi nk'umusore wabaga akemangwa na leta yari iriho. Nyamara urukundo yari afitiye igihugu n'umuhate wo kurugarukamo ntibyabashaga gutuma atuza. Byatumaga akomeza kumva ko hari icyo asabwa, ari cyo kugira uruhare mu kubohora u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange. Urugamba yaruyoboye neza ararutsinda, ndetse anahagarika jenoside yakorerwaga abatutsi mu 1994. Nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, Paul Kagame yaje kuba visi perezida w'u Rwanda guhera muri uwo mwaka kugeza muri 2000. Akaba ari inshingano yafatanyaga no kuba minisitiri w'ingabo aho yari afite ipeti rya Major General. Maze kwa 22 Mata muri 2000 arahirira inshingano zo kuba perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Ni perezida uzwiho gukundwa n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga batari bake bivuye ku buryo yitwara. Mu mwaka 2024 yongeye gutorerwa kuyobora u Rwanda. Paul Kagame ni umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF. Ni inshingano akora neza kandi ntibitangaje cyane kuko igisirikare yakibayemo igihe kinini. Hari imvugo akunda gukoresha nk'uburyo bwo guhumuriza abanyarwanda, ahajya agira ati nimuryame musinzire. Abatari abasivile ngira ngo hamuranyumva neza cyane. N'abasivile nkanjye namwe nimwumve ko mutekanye kuko ijambo ryararirinda nk'uko namwe mubizi. Ngaba abagaba b'ingabo z'u Rwanda RDF n'amateka cyangwa se ibigwi byabo. Ku bwabo dufite amahoro n'umutekano kandi niryo shingiro rya byose. Aba barara bicaye cyangwa se bagenda kugira ngo twe dusinzire neza kandi dukore ntawe ducuza utwo twakoreye. Aba birengagije ibitotsi byabo, birengagiza ibiruhuko no kuryoshya kugira ngo u Rwanda rutekane. Nkaho bidahagije, ubuzima bwabo baba biteguye kubushyira mu kaga isaha n'isaha ku bw'abanyarwanda. Reka nsuhuze kandi nshimire ingabo zose aho ziri. Twe tubagomba icyubahiro. Reka nsoze ngushimira kandi wowe twabanye kugeza aha. Duhurire muri comment section uduhe ibitekerezo cyangwa se inyunganizi, kandi wanatubwira icyo twazakubwiraho mu biganiro bitaha. Ntibagirwe gukora share ngo usangize abandi iyi nkuru no gukanda like. Subscribe yo nizere ko amaze kuyikora niba wari utarayikora. Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abo bakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe abenshi bari kuyoboka. Ninkubwira ibizwi nka GBM cyangwa Global Buyer Magnet untega amatwi neza nk'ibiri banga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindura agakino muri business yawe, game changer. Aka kantu usura kumvise neza. Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo ni ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubakwa ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umugurisha amurikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose ubikoreye kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora, ubu buryo burakora ndakurahiye. Abakiriya baturutse imihanda yose baguteza imbere bakora order ku bicuruzwa byawe, maze nawe ukabakorera delivery yaba bari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Aya makuru inkwakuzi zo zayamenye kera, ibinyabiziga byabo bikora delivery amasaha 28 kuri 28, iminsi 7 kuri 7. Ndizera ko ujye ubibona bicicikana bikagucanga, ariko ibanga nta rindi. Nge rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri nimero ziri muri screen, ibindi uzanshimira nyuma.